Načelnik općine Stari grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić učenicima prvih razreda je uručio ruksake i školski pribor. Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić učenicima je još jednom zaželio sretan početak školovanja, uručio ruksake i školski pribor te se družio sa prvačićima tokom zabavi pripremljene samo za njih. Svečanost i prigodan program održan je u pozorištu mladih, a prisustvovalo je 230 prvačića koji su krenuli u jednu od 6 osnovnih škola u Starom gradu, kao i polaznici zavoda Mjedenica. Opština Stari grad već evo 10 godina uzastopce pokušava na ovaj način približiti đacima, prvacima te obaveze da ih što ozbiljnije prihvate, djeca ko djeca, a normalno uz njihove roditelje, nastavnike i učitelje. I ja bi ovom prilikom prije svega želio svima da zaželim sretnu novu školsku godinu 2019-2020, roditeljima da se zahvalim na ovakvoj divnoj dječici koji su dali ne samo opštini Stari grad, nego našoj Bosni i Hercegovini, a s druge strane nastavnicima, učiteljima, profesorima, direktorima, što više uspjeha u radu sa njima. Prvačići su dobili i rasporede časova sa porukom načelnika Hadžibajrića za sve njih. Sva budućnost je, vjerujte, u djeci i u njihovom školovanju, znanju, obrazovanju i kulturi. Sve ostalo je manje i više na marginama života. Obrazovanje, kultura, to je pod broj 1. Vesele đake prvake su zabavljali svojim muzičkim tačkama učenici starijih razreda iz osnovnih škola Šejh Muhamed Efendije Hadžijamaković i Saborina, a potom je Mravko Travko, što je izazvalo posebno oduševljenje kod mališana. Mnogi od njih iskoristili su i Instagram okvir za fotografiju i trajnu uspomenu na ovaj dan.